O te whatalawhātu le tātua tunu pele Sāmoa ina ua seu mai fo i le tautua le si whonga le mua ia mai lona ofisa au tū i Wellingtone ia i Sāmoa nei lona ofisa i le lawai i pia ia i nei aso ngafua o le aso luas fumatasi ne le masina o APR o tātua o lia le ola ma le malosi mai le tua ai o se aso malolo ia talu ona tuana i atu ia e al whaamana tuina o le mariu mo le toi tu mai o le tātou whaola Iesu Keriso manatu o se taulanga tō ngiola siri le o na tā ua e wha to mua i ei mea o mo le soi whanga me le o langa pē tātou jo i tai po uta i o matnyei i o whea lava e anga i ai le soi whanga le nei o au ngā tupulanga whaia e matoi mo watu a mai isi au ngā tupulanga ai o le taulanga tu tasi e tasi ai afe e lona tā ua wa mawhai ei o na maua i tātou uma i ana manuia maleo lai whaavavau e ala i Iesu Keriso. O te tari tonu foi ia wa mautu watu maufe au ese mai whata whaitaulanga e fia o au na sa fole o lava i ni whanau i tāla whaatino vi inga o tauloto o solo o lea lava se whaatinonga sa whaata ele whamanatuina o le tā ua o le nei taulanga tōngiola i le nei weekend o tātou wa mawai atu o te manatu o nofo whale sātu ia maa ia whiau ia a sā launga ina mo tātou maua ia maise o pōr kalame wa lele i lewa sa na mātou taunu mai sa whaide maafitanga maasani tau sanga umalawa i aso nei weekend nei tā ua sa mo tasi nei weekend umi i le kalena tātou o tunu malolo me le valas farile ia e o mai le so le so ngafua e o lai ta fa faulu malu le atu o tele no fanga i mata fanga ia o vaita ele o vaipuna o so se melu tatu tu ile ne yaso o lai e va mata fawai ia o mato sa fa camp ia po le tonga la wapinga le televola ai ti masani la vai e o le Easter camp ia o e foi fatino por kalam fa'aleanga e mai se ia o onga ese o soi fanga soi fuai alo matupulanga talavo ia mali tu fa'aleanga ia la fato ata ape mai nei mato camp la i tongtoninga le mele ile fall fole por afu vai ta ele le yuta o le moloto si le fia fa i te le itoe asiasi mai i tongtoninga tua te lea upgrade lo ye atongtonga wa mane wa tanu umari ili pol ma ale awala e al watu e luma fo le mele il tonga la au pito mai luma pe afiton o le matua ma nei o mene awala la papa na fa o mena ta penanga fo ile te mi o le fontanga ta i ma lo tau pulenga e len ta penai la mata anga ia po me ia le malo fa no fa sao ia le malo ma mea nga i fo ia turisi tangata ta whao mai mo mai le atunu e ta whao ma wha amaru e fo pe au awai o na ngai le tua wawa e tua le tanu maane el watu i luma wasa pala le wala sa i mua ia la tulo tau le isi ka paka ngai luma mai o na to e alu leo le isi wala ta o ye ele ta ai tanu maane ni i fo lele o le mana al watu tau le tua la wa ye ma tu fa lenga fa le Sāmoa fau fa le leia fa le Sāmoa o lau e o foi fa le ta o tu lo mo fa ta ele wa fa fo mal fa inga vanga tu risina la to fa siena ia fa le ta ele nei ia o fa le o ss mano fa malon te wina si ma o le tanu o le awala ia matonga la au nei tu vanga le puno ol fa natu vanga si o manga o mento ma nei o le aso farile la e aso mantole na so malolo o kase tumu turis ai ala fa inel mato to ngalo pinga ia ai otto anai tanga tu o le man want le I mean not man was sorry le melite le lava le base se o tanga ta foreign o kase meli mai faran lesa tau le tai le la o Italia lesa tau le tai le wafu le so sfarile to so Malaysia medi le so to nai ia tumu foi fa pena ana nei foi
ala watu nga so te manatu ia o sei a le lopo o sei si foi meli sai le ia au tau mai mau pen tau no me nyaso foi e talai e pisi nisi o meta o lima tātou o tunu o ta waru ala ta mafo va pentano fai ia o mai mau atu latu pesa te tau na mau mai nei tātou o fai pisi nisi la iti ia nei se lenia mai manei tangata taf ale to tele ia o te tari tonu ia wa na momoli atu e pasi foi pasi e fata milorang on tourists o te tari tonu ana fa pe o mino lewa ese le to tele leo mai ese foi si pasi mata vale la pasi se laiti ma nei o mo ina la tu se le ni te mi le seta e tau kava mai na isi se le ni fa alu foi le ta penanga o por kramer ia mai sel to e foi ia tu nga isa la fai o no tu ia inga ia o foi se fa also el maftanga nei long weekend ma nei ia le weekend ia la o ta pe mai le fa na pa wala me o le manei e whaila ma pāle vai. Sa mato mai tau, o le vaila leo tongtoninga, morto si le fia. Sa mato tala sa mato tala no mai lanto iwa aia le vai, no whanga ia le malo. O i lanto ia le no foi luma la vale, o lo tutongi le malo. Ia lanto te wina ma tausia ia no whanga nei. E reila se pao e aru iei tua. E reise pāua e ala o le mato pāua le na no toso i nātu li luma e ova le lua se lau mita le mena toso to ile pāua toso to ile waia ave tua whai le pusa wha aola ia no whanga atoa le camp le weekend e leila se wila o aluanga i tua ai whai lau tala fo ile le o inga le vai tala wha amatala le ununga li i le e alala i le no whanga le matausin e vahanga leo o anga o le vai lea. A whaapea o le e la mama nei a i le mele le vai wa o le vela ia. Mele so wharele. Na o le po ana ua timu le po la sa to nai. Na maua le malu. A o le ao e o fo ana le la o le asosa ana nafi. O la se vela. Vela la man mo le namu. Ia o ta whai te fo le ua ola tu li namu fo le mantua le ua wa fa ma ni na ila ia nisi la to se furuiva le lua vesta wai wa fie le tenki fever tanu sia le o le vaeng o le fever po na evi le o mali we sia lo le tunu mai fiti le wa to tonu ma le tunu fiti al nampu ia a faita nga ia mantua la a faita sia se no fanga le mai fo le na nga se taimi o lumana ia po masina fo ai fo se malanga mai nei ia mana tua ne whaatau ia vai la au fo le aerocard ia pe ave le al tainam o nisi na ave le tainam e le aia la se pangol tainam le aia se pangol tainam e lai matua ta ua ia mafo fonga ma va aingo aso la tu me mal tau mai tainam fo le aitama il fale o e matua i malu le leila tamana shua tamana tainam ai o anga le vai lea e langi le leia ma la o fie lalo i le mele i le afu le ta e le mau mai e tuis ai afa pe la ti munga lungo maunga e fa fua se i ana va ia le e fa mai la talale e va ia lo le sau le mon le la pisi foi le mon la pisi to ai lalo le foi le lo le ma le vai ta elo le vai i utatu ai e ma ai lo le sau le o tota le o sa putu ma sau lo la follow me le ngalu te le pe sau ngalu le sau le pa le vai e fa fu se ia la le pa le vai le i ma fai ona no foto nei yata ia e ma fai ona mate e ta to pe a ngai fele fa ma luai e le o le malu i ai le lo la ti munga ma fo la o sau le ngalu na e mua la sau ia la pisia wo wa e lunga mai le ta o le vai utatu. Le lau mo mai, o lesi wha ai longa na, wha mai le runga lile, e mate le wa amatana pā le vai. E le umia, ai ngongolo lor ma le sau le vai, o le ua sau i wha atasia, e maa lunga, fo le mei e lata e le mita le sau le maa lunga, pe a wha pēo le ma wha timo, e wha pēna, langa wa iai ia i lātou,
o na ialo whanau o lātou nuu, ia sa lawe ia nisi o turisi ma lātou whanau la aiti. Ia mai nisi pāanga le vaila i tongtoninga. Whapena lana nei, leana mātou mon mawina nei, mō tau sila fia. Matua i lolo wā le tau nei le tae au. E le i lewa o na umata, e whai a tātou telefo lei, o te ngā lue tātou telefo te mina o te ale fitu. Lata le varu. Malo o oso atu i wafu, matua i mā losi ale, tua i mā losi ale malingi o te munga, e le la ngona i te tono le tātou le i te ofo ile. Aluai lava le ma mafa o ti munga na nei le tae au. Pe te ale lata i le aforiva. La tal se furu. Ai mau ese tulo i maltina le aingel fali. E oso tu i te avi. E a ngai tua i tongtoninga. O te alu fo le disconnect le power. Ia matalai ma mai mesa wai ai ele tise ole o no whanga sa whai ele maftang. O tsir fia mante o aturunga o a pasi le alunga le malolo le lei. A lai ma mafa ti munga te mina, pasi la le alunga i malolo lei. Ha e atulo le enga whai la mi milo e te whaasanga sanga i lunga e au fia malu, wha solo to i tiawe, ai mato whetau i loa, ma le sau o tā whenga ma mafa nei, se matua vai tafe a tō arunga le ala tele. Mato aru watu ale wha pēnā, whe ausia tua i lava ta a vale ruan. Ale vai, e oso mai i le pito le sau mai lon tō. Tō si fia fo i le whata anō le vai tō a vale i lon tō. Ia fia malu. O la e oso me la nai te tono whanua nai sau o le vai. E le tasi la se mato le vai le sau te tono whanua te tasi. E ono le leina o whaita wina nei. Saua i nā runga le, sopo le ala tele, ia le lai pe ala vai tawhi saua le ala tele fwele, ia ma ati atu ila male awala tā. E o mai runga le mafola le wala tā lata le a whenga lo e alu ia fia ma le alu lonto. E masalo pe lua futu, pe siri la i titi atu ma le lua futu, le maua lunga le vai, o le wo o mai le whaita toa o le mātou tā avale fwele, o le mātou te asa tua i mata a vale whare ru mātou. Ia le fwe fōtua ia tu le taina la. Ia mata a vale toru ia sau mai lana o mai si umo ia ngai mai a pia Mātou tau mawhai. Paule mea o lai le leila le ala tele vele le unga le tā. O le vai la le walo fia sau le vai sopo, sau lunga le ala tele. Ma sopo ngai le si tua le awala. Sau ele whapena le mātou whaasolonga mai le alu watu e nā lata tulo o le awhenga i lonto. Ia o te a mai, lalo mai, e matau tia ia tā whenga ia sa ia i fwelele o le maa o la pisi o la au, nei o ngā la au la itfwe. Wow, mātou le vai nunga le tere fwele. Mātou wha wau lo e tua. Mo a whaile sa e nei, sa e ui mai, te mire wa oma le chokom. Le chokom whaile. Fonoa te amalo tau pulenga. Sa e mai tau i nai le tau mawhai mai al company a Saina. A lea sa malo e tau o whongwhele. Nā tau te toi whai ai lea la tele le sau mai si umu. E anga mai a pia. E le tai awa te le la vale mea wa umana whai E i la vaenga le la tele sau mai tau morsilfia. Wa umana whanga le primer. Me vale toi al tafi se lori ili. Ia o pese tā manifia fo le wha maupo le me maloi ina wa umana whai isi leia e wha asoronga i lalo. Toi ala o le tafi se lo le maa iri ia e whanga lo le tā fo le pe o le tā le al watu i a pia tau i malai wa lele. E lo iai la al tere la vaenga wa umana tui lola wha mafora fola e whai asi mamau. Masalo la o fua i e le latu nei toi a o i tei le tā noa le mamau le watu le tātou ofisa le lovaia. E le mamau le ala tele, me la le, wa umana tu, e le i whanga ina la le melo le prima le wha maupoi, e sa auni mo le tā muli Wa toi le anga uma, o wha peso, wa ma o mau toa ala fo i le tupe le na lui. Le la wa toi ati mantua vo la le vai,
e le whaawase ngā e le vai mo e o le tā fo le wo man whaata e langa e le vai ma fo e uma vai ane le whaafonga mai so tātou ai la le wato e omo uma ma i mau a le lau telo le altele e maua lau te vai e ta oto e mwhaiona maua tu sa laua lua lein ta i lua lein si le tu ia ma footpath e maua ai e rei umana whaia drainage whaina po hala vai ia lau toi e ri umana maa losi o tā whenga o ti mua ma mawhana nei o whape mai mau a toa lea te mai mau fo lea tupe walunga winga a te whai e toi a mata me fo le amatangan toi whai lea wala te lea le nei te le lopo lan mo le poloka ai wale mwhaina wha awa mwha uma a ia le wa sa tia fo i e lo longa ma tā whenga ma mafa ia tau si umu ma nei le alu lea alu tongtoninga o lo le ia paua le me inania ia wala ia pe ia le saula le so mai e le tai a o mai lunga i te avile so onga le whainga le a wala tele lea sau me si umu au te lea le vaenga na ua umana o na whaatino i le company le sa whaia le ala tele ia ai ua sau ala o le alu lea ngai tongtoninga paua le meo le lau witi le ala tele whele e toi a o so tua pe aso se ta avale la po fo le te rua fe pasia ai o ia no fanga fo le le ta tongtoninga o lo ma nei me o ma ale fa ite tenga la na ia so fa pene le tanto tunu se o tanto a inga a fai malanga me ne fidi o e ta fa maru fo i pe au i tongtoninga mai tau va enga ia le o fa ilo ina to fa ilo ia e lo pa unta a one fa se na fa mele un ngari ile tele yo me o tupu fa pe foi le lato experience o le ia i te ia le saula na saua le ta fenga foi lo laula au ia sai lalo o tele mai ama sa putu mai lo la muri ele o mia nga pa mai lo le vave ia o le saua le ia o le si te min fa maltinale ia na fe au si lo ta meti o le fain kolosi o tau le to lo la to no le na fe au se fe meti la ite to fa na o le si pa langi o sta ki le si pito le vai o na ave lo le lunga le mera tau mo no ala o pa la vale vai la to ia ana sta mo fai lo ta mai to le so polisi tu ia ma tongi ele mai a va e lunga ta meti a va e le si tu se tau mo le vai na mau le vai fa to am fai na au mai le si tu na yo na ma e la to ma tu o nei vaenga la le no foteta to pe anga i no fanga ia a o fale fa amautu mo me papa kiu o fale no foai o fale le ta ua se tu lo o mautu uma o mautu uma ia vaenga ia a o nei tala ia manai update na nei yaso i so tato tunu o le seta o ye fo inai fa lave matu ya se atoanga la tum fail telefo e vatu le nei va yaso ai wasi fia nai vaenga fa am o sia tu vaenga ia mai se i ringa ste mai se ia a mata ia ngaru ngalo fisa leo ia ese fa tana longa malcolm sine vaenga sa ye fo le nei aso maliu e pangale le misi se aso maliu le misi se kirisi masi tausanga fou aso tama aso tina lotu tamaiti o isi aso wha amanatu ma se wha ala lave tu lai mai ia e tele a mafuanga ia ai sa tia loa na ia tātou walo ma whanau o ainga mele o tātou wa ia te mine o oso wha ia sa tani o tātou wa ainga o le wha tupu e sa tani le mele le lorangi o le whita nga ima whe se inga fe vai a inga i tu tonu a inga o nuu ma malo mai kālesia o e tonu tātou e kālesia ia o mai eia sao ia le ngā ruenga le anga le alte apolo ia ma motu si ai o tātou umane sole tātou toi no nofo tasi am tātou mafofone sole o tātou o le whanau umane atua na whai e le whaatusa o fofonga ma folinga o le atua na whai ai tātou rongo winga e tasi ale whautama na tātou o ifo e le soifanga ma leo langi nei ia na tango iei pa iei a ao le atua mfo i tātou ai ona o ngā ruenga
al te apolo le ua tō sina i tātou ma tātou to i laro le te lo teimi. Tupu mai i mea i, e leo sa tani la ia mal te apolo. Ia o tātou lawa whiriwhiringa. Ia o mai ai vai inga ia so ma lawa le tātou wolo. O tātou ia masoi whanga. Ia oe o au e tasia. O tō o mātua fo, ta māmal tina, o se tua whawhine, o se uso. Ia o tātou whanau ma lawa. O whea me tātou te e mafuto, ia tasia le ainga. Me fo ele se tasi o whaalupe i Sāmoa. Ta ulo le ainga, ia o Sāmoa le ainga. Tasia. Ia. Whapenal so i whanga le tātou tātou sia ia. Mal te tātou foi. O le neia so malo lo. Ia tātou tō manatu. Ia a foi ni wha le tonu. Ia o manatu wa ia wa fōla mea ia le maliu o le taulanga tō ngiola na wha manatu le weekend. Ia so longa le leima tō wha le leia i mea oma. Ia ma tātou tō maua se savalinga i le nei tau sanga le ua mai ale kuata mua. Ia au lia le isi kuata lona lua le o tātou savalia. Il te inga leia le tupe a tātou whālango lango tupe a lava iai. Ia, nai tāla atu lei meolo o te tupu so tātou tunu, whālango atu lai lolo wā mele tau mai nai e Wellingtone. Ia, fe so le swing o le tau. O ilantou ia mafta mai, te fi whatalofa iai, whatalofa mō moe nai tātou mātutua. Ia, o loo maua le tātou po kalame le nei asong fua so marolo le seta ia whaatalo whatu whaamaro whaafitai vi ele tua loo maua pēle soi fua manuia ia ele tausinga le tua loo tō soi fua ma le ola ia o se whiwhianga whenai a mātou tai nane usom tō whaawhine lo whengai ma le tausinga whaamaro fo ia te o tau ia lo tō tausi matua ia whaio e o tō ma o tātou sui ia mori tausinga ia ele anga le leima le lātou tautua sa whaafai lele nai foi le soi fua ma le ola ia mei se alo ma whanau po whanau ia whaatalofa foi i lātou a whai o lo whaatao to lia i ngase ia maftianga o le nei o langa ia anga le leide tuam whaafoi atu le marosi le nei aso ia vea ia le mariwa Jesu Kiriso le sa whaamanatu e mōri atu e si ufongo le lau mua ia le whaamalo longa le atu e lau maota ma lau lawa afea tu ia ele nei aso te nane i maftianga mama nu o le loto male mafofau le mau mea e na o pauala lea o le fofo mea uma tātou te manatu loa i le manuia ma leo le whaavau ngalo lo mea uma ai nā e vivo fo e atu ai ele e ti ngā leo langa ne ma atu na muli mea le manuia e ora le aso o mai manuia le manuia ma leo le whaavau wa ngalo ma le to ita tu le to ita ia leo te le to e whaatupu whaave lave ia leo le tu i siang sala o nā o le alofo le fia ma le oli whasoro ato a tai nane manuia tele ia se la ala ai lungoni auro o ka el tinga ingo tangata eri aulo neite i le lalo langi neite me maua ele tupe ma le te mau ai o turunga e la ai lunga aulo le mea se e to atu le papui pui vele o le aire fai mai ai to mo mata ua le tau feo te isi ma le mwhai tātou whaatau se mata ua o le manu e o mai lola ma fofo na ngalo atu mea ia ai tai nane foi ia le whaafiu o le whanau nei te mea to te loli me mana ia le matau mafutanga i tontoninga awa o le matua i le anga lava o le sota inga connection o le mo le internet wa sao ini whaatonunga i ta maiti foi le o telensa awa o le eini to inga me whate atu le whahoa o telefon matua whaari li i al fio e Facebook foi matua pe al Facebook wa pe al messenger mal Facebook foi le te vai atu le hefe wa iso whape nei ma telefoni te vai atu le whape nei solo i lalo lumo le ka paka i lalo niu foi walaki le pa ua ne se popo foi le au feo wale fefe i popo mane i niu ai whape nei solo telefoni e te longo fio tau mo se fe so ta inga foi na whape nei na ma wala ia le ala whape nei runga le ua foi le vai atu o la o ina nau tau mo wesi na so ta inga
o le ma nei ala a te fai se maftanga fa pe a mesi ala fa na matupulang talavo a ve se no fanga matuale ai ma se so te ingo o internet tu na vai le na fai yato fa tonunga a vai la wo fa longo le mai a ve le mi tau le fe wai na le mo le va no te va tu fa ha ro wifi wo mo yo ya ata tu ki ta re ma le kulele wana ave le kulele ma le kita ta ta va pe pesia ta ma wa na pese lotua wala in me le pa o e ho le speaker bluetooth na ave JPR fe lo la po e se ase pa tu wa foi e allo lo se pese vele uma te falo so che internet o man nei la se lo fai sta to mafta mene of so te on mene wa kiel me ta to vai atu fa fo me ta to mene telefonia ai nan tu al me vai le fa longo mai al watu me ai vai ai umale ya onai tala na talatu ya ile long weekend voi le seta ia ta to tunu ya te manatu voi ya e fa malon fa tal fati a te to a fa yo le ia ta fa on ni aso se fa mole Tautua na le sa on le mo me se fa na o menu to miti so e va o tu le sime o so le sime a mai se la a ti le la pe fa pe na o a tolu la ia grandchildren va pe fa ana o e te le lo po ia va o ia tu ia o ia tu ma o ia Paula me fai e te vai fole tu mo tangata voi si te mia e ti fi tu manga ta mai ti voi le te muso pe tu mata fi voi la ti lo mena na a Paula tangata e awala va na o atu alta ma a pe ta tu tina no tia i wa ta voi la va se vai le lengi na la fa ta pilika ki na fa ta me supa ile morna ava voi la va ale voi ma tua e tinga ine il to fa le lai o mama tu o tamiti nei ala o pe le pe falta sta ma vele o tu me ya o sol e va ve sa o ta la le silo ma to sol se o va ve no pipili il tau singo to fa na se o mai va tu to tamiti mo e te lo la nan tau nu alto ina o ina la o ele nga ala tu mai o tuma o mana e fo fa na uma ama kiki mau ta por kik mau apakaki a ru na sa fala ya na tu al kedio ta su e ngol kedi foi lela na fa ide mene you na so na sa la mene sta fa na ya nai tala na ma a un ole so i fanga me lo lang a to i fa mana to e tau na sa ngale mu sa to no me so ta to ai e pa ngai foi ni ta lenga e ti enga fa taunga e la vai a tu la ngale ene yas e fa mana tu sa ngale mu a fa pe foi le e lolo wan tau ya ole e va ai la va pe sa ngale mu wa nei o tinana lo avta vale o ta te le maul tin o le o ile try o maul o lima tau matau le pito o pa se le kia le me e se fela fa se que o fo te le to sa ungi mo le fa vau se halu le mea o to va ai la o to tina e o mai lo e poponga to te va ai tu lo me fa ento maul lo ma to lima vo le o le sto fa mo wala o wala ia me na fa to awa tu stop nero ya malo tina to vaenga ya le longa se me pa ke koi o le o ke la to yo e le o lo wa melta o sa o le stina ni nan tau nu e tua what to report lan tamate mai sa mala ulo nan sa wa na tu al ke le ta tum ma fal ko tum e to la malte ni ti wa o fa la fa le me ala ta atina ia malo pe ia se men patu tu ke lo ta vale a si me la le wala me puno wa foi le wa si o ki wa fi kala va aqui um sa
sa ya me te va la meltina ale la tangi me le fai le o ta o me fai le va yo fai kala va la o me no te va la o me lingua hey mam ya le wala wa na la wa ko pe tina ma lo to va to nga ringa ma lo to nga ringa si le vale la volta unga male o to e fácil taiau sa la fiafi o te taiau ai yo o te male ainga tua asurunga ya na ya to fainga ya ma lo lava ya o to ai ma folo ai ma le pe me tato ainga ya o to foi manuia ya me tato ainga ya la to foi pito la alfa ma lo foi te ma ya ele fa malosi ya ma to singo ainga ya ne foi weekend ya tato ngai nei musika ya pa to ya fa pena la ngai oi soli ya le warwa fatal fatu inicio tato ainga lo mafta mai o mo fatal fa mai fa fo wina ya le fa lo mai pa toi se mai ya tau ya ta fa ya sa ya fatal fatu ya vitulua se friend of vitulua fa pena foi papali sina leo no fa lo ngato fatal fa yem fa malo ya ele usa ya cherry ya le foto fa ta sima foto mai ya pali fa ta fatu pali moni tu fa ngai ya mama ne ya ya malo foi tos ya fa pena foi tiro mai o seu friend tiro mai lo mafta mai Rachel sifa ya malo ole fa mani mai le seta ne ya holy ya fa malo fa tele lava le mafta mai au kilani au te ro mai o tu nai au kilani li rich o seki o to mai mea ya fa pe na seki vi ele li absolutely le mafta mai fa tal fatia te oi ya ole fa longa la vole mato vai tafe ole fe mai o mato yute i sauniatu ole fa amtana mai absolutely le mato yute i sauniatu e loa ole a pale vai o i lunga ia mo ia o la vai o i so e bo mai lunga ia o la vai ia o fa longa le mana ia le foi o fa manatum le fa lo mai absolutely ia fa lo foi le la pare vai i sauniatu ia fa mai la ia o mai o la vai o le fa longa le na o le mato vai tafe le nei a mata mai i uta o matou ai fai u ile afu o lo i fale fa te tau foi o na mala mai a fiu anga o lalo maunga ma fale vao se i o atu i fale fa o le sila le vai le na matua i maa losi le na o nga ta whenga i lo longa le fita o manei atua le na sa wa amantua o umai na i lana maunga na umana na ati le mo le o le maa foi le o tafa o nguto le vai sau wale vai sau ilunga sa lo fia i nei o tātou a inga le nā foi pito le no maunga whaftai tele lava absolutely il whaamana tu mai o stu le mafta mai whaftai tele lava stu ia whapena foi Choicy ia Choicy le mafta mai ia whatar whatu Wellingtone le mafta mai Wellingtone ia o Marie ia en foi mono ia whatar whatu whaftai le mafta mai tātou Tautua i mai Brisbane i Ausitalia Tastiva ia whanawatu i Canberra i Australia foi ia whatalo whatu o Kini ulu Kini le mafta mai Brisbane whapena foi tui moe wao ia le mafta mai i Tacoma Amerika o ia whamaloa o mole atu ro whaanga i ni so o se Sāmoa i nai le meolo e lalam papa au e wha mole tui ia mole tui lo whaanga mai Sāmoa nei ia mai se ia tātou au whaafoma se tātou ainga nea fiafi tau whau ia malo wha le mafuta mai o nui o mata i Wellingtone tali i se uso tali vui wa maloa tali oa mai ngā ruengo le ni asu po le te koma pe oe maliwa na filas maliu pe le ai le a oke e se uso tali
Malo tali, mafuta mai. Ia o oi o lo uso. Sunga le o ia arrow. Ia alofa, fata alofa atu. Mone tolo faanga si tātou e kāresia. Ia masamo uma na woma paanga i nga pitole. O lo o lalampa pa o ai. O pepine. Ia le mafuta mai Brisbane. Fatala fatu fo ia tilo mai. O pele se fika. Ia le mafuta mai i North Carolina. I Amerika. Ia malo tasi le Amerika le mafuta mai moli atu ia lo faanga. Alitasi. Tafiti fatala fatu. Whaateite le lava le mafuta mai manuia ia le nei amtanga o le iaso i fōwhanga mga aruenga. Ia whaatai absolusi. Ia pele se fiki LK Arona i le mafuta mai Waikiki. Oison. Ia Hawaii. O lea e tae ele i matawhanga i Waikiki i a marola. Ia Tautua nāsa o le mūwha o mole o si o tātou ainga o ia i e vangam tāwhaonga le ni aso sefo le mafuta mai whaatala whātu sai folau. Ia malo lava le mafuta mai anga le leile tuai fōwhanga o toi ni aso pe ni amina. Ia le whaatala whātu fo ia fui nau ia le mafuta mai manuia fo le seta o ulalia le mafuta mai i Aukilani. God bless. Ia whaafutai. O sui folau le mafuta mai Porirua. Porirua le mafuta mai ai misi fosa. Ia le mafuta mai whaamalo whaafutai maaleta aniseko. Ia whapena fo i tuipa i Waidilingi, ia le mafuta mai i Thailand. Oi. Ia malo la whaatala whaatia te ole uso. A whaiwhenai maua mai a tua le ni aso ia. Manuia le seta ia, ai mese foli tau singa le tua nā vaengo Thailand. O se tele mole o loa mai Thailand wei ne a tātou ali tupai le wei ne. Tele, o loa fwoi mai ato, e mata pinti uma o loi ua mai, ioe. A o taula, ta pinti la tau, ai maro. Tātua gati na tātua musika o Sara le mafuta mai i Montesrey, i Amerika, sorry, te le masani le stete le ia Monterey i Amerika. Ia le mafuta mai e whaatala whātu Sara ia te oe. Ia mese whaile ainga moli atu alo whaanga. Ia sina whanga, ia malo se fua matamata mai ka lai stete. Tatu akai nei musika. Ia wha seki whaile a whiawhi mwha mai anei. Ai mese ia whainga kuka. Ia ngā senga o tau mawhale a whiawhi. Ia pōle me whukupong sa nā pitu. Ia pō lata whaile tai au. Mo se maro longa le rei nei taimi. Oh Yesu, ole bine moni, a olala i tato. Oi tato, a o Yesu, ole loko. Wahafio Yesu ile langi. Ole nei la langi male polo a ina ia o te alofani ia la ubele ia la ubele ia la ubele ia e mana tu ole awa la e balalu
Sāmoa ai ngalaya oe uasi iti alo tulanga Tula ia ile tuka Sāmoa moni Me mawhai ai mea umai le whaamaoni Saula ia sauia o oe lama le pangatia Si o ufuli tua isi o wangani kumanaya Piava ai atu e wa e sau Whaase se e mai o ke au O te whaatali atu o te whaatali se i e sau Ere mo mauro lumalo aina La upele a wale whangalo ita O te moe i le po o te moe miti o wholinga Te lofa e te oi mala ufa a moe moe Wa te whiwe tau wha atunu o Au pea ai o le sa o lea Tau lele a tau sino a te pea Si fino mea na e le te aonga malo uma La ulupe ua le i le mau mau Ta lo fai la upe le ua le lo Ta ngai o te ine o lo ua ngā solo mai O umatai tilo te lelo sawa Wacha ulu mai O le saunga ceremony Wacha ulu le alofa Ilunga o kipe ona Momo onga o le loto Ia taunu Sāmoa le ngalolo atunu Mita le nganga lo tulanga Sāmoa le ngalo o le nganga Momo onga o le loto ia taunu Sāmoa le ngalolo atunu Mita le nganga lo tulanga Sāmoa le ngalo o le nganga Me ingalo ia oe o le
Dos matasi minute te ele tu lai tolu nai musika mfafia fia ngole nei fo ia sofua e le te me sa mo luanga ia tu ile fiafi. Talfatu is your friend Marco le mafta mai fa pena fo I Joan. Talavatia Karen le fatu amafta mai sini au se talia.
Ta whapitoa tu le pesene nei o mo le mana o mai ei si le whanga mo le vii o le au ki te le lupe siliva. Ia whamarol tātua tunui nei whawhiawhia ngai tu whai foi ia foi ia ma le tautua le si whanga lau mone nei foi ia songa fua o te manatu te foi matu te foi mei tuana nei ia o tāti atu se supo esi lupo whena mai le supo esi e o le televisi te atua i o mātua po o whena sa welu supo esi ai pio tamala nei ia so ti munga whapene foi le e fa mal malu sa ro ta mol o le supoesi ia po se koko esi koko laisa e te nane voi se kopai ia sa ro mat so le to e fai ata to sua laisa voi sa fai sola na ole a laisa ia fa sua le popo sa ro mal tamana e le se ko ale se koko fai ngana o le mesa ta o le mai so ale o le sua masi da e tu dite te le falo koki ta mo ale mai ni masi nuti tang pepa masi nuti voi le ya mai tanga pepa masi nuti voi fale masi o koki malan fale skuli mile ile le halunga lunga mo tua ya sa mo tama huki nga male oi na fale e si so man tu le pe ale masi sunshine foi o koki se o tau ngalo e tau o ale masi auro le pe o mele tifi le ele masi auro o le lopo bo ngalo e tau po fe o mele tifi ma o po le sunshine o mele tifi po koki ya na te fata mai mo tamala yo pe pa masinuti voile ni so fu limata la ya lota la tota la fata la tamala mai ola to nguti le titi lo mtu voile
fai lo sua masi ai pa tua tama se uma tama fa pena la e ti munga la nei le wa malosi tau ia po fa le ia le oi fa manu ia fa tar fatu le mafta mai fea e lo hat ia ma lo lava fa ia ritual mo meltano il tau sia la tu pito eu fai si malosi o le savili foi le nei na oli ia mtau nai ti munga nai wanga foi le ia fa malo atu ero ia o ala kuma avaku ia sau piesua o so vai fa e sau mai New Zealand sau mal piesua ai sere fatu me le mo nel piesua so sa o ia so alo o le o se se au te toi vai ni piesua ai telen fa sa vari mai te di mata la o foi le piesua o le mane ia mata ai ia po la masoa pe masoa ma le manioka pe masoa ma le niu tuma no fa isi me mo le masoa wa tamane mo le masoa pe o tele ala o ma tu o le manioka o lo le manioka foi le ia fa vai fa to asu sari foi le fa la no me fa ia po to masoa foi le ia fa la fa mango ia wa le mango le me e pe le nga foi le ma tu fa ma mango le la ave lo market si fa ta woi tamala na va ve ana ia po toila ia so sa fa ma po toi ma so amalo tina vo el maniok sala po ala so ia ta la vela sa o el ta la fini ta la no al fini vo le e popula maya e popula to amata sto inala le i ten matau ia so tu lo vo la fio o maliula te nato in so o fese mete lu fafsanga te va alta la nor nato e to ina te sa te so e sa lu to alta mata foi le o le pulpula tu foi le sa te va ai la oi te no men te va ai so e sa to e sa lu to mo tai su foi le ta la nor to ina me lo fatto te va ai la e poto e te mine te va ai e poto e winti se light te vai tasi se poto i masoa sa ta mai mea la titi ai ro tu il sfutala e tolu au poto ia e ngula lo male la vala kwes ta malana o le po sino poco leisa ia fa solo sin fa lawa male pata ia polisia mu popo o te fifi te fa sia popo e fifi se e le pisa mato fale e fai e te tango lo fai te le pisa e fai le sia pop fai le coco le ia tau fa te le al popo foi le ia na te tau lo le te le al pepe ia fa pepe e lo mare coco le foi le al mel mal fa mo fa te le la si mene fa te fai le sia pop vele le tau fa onga te i lo mare pata foi le tama enka pata povi foi le tulo ai tau fa sia tama la na le fiafi mal falawa fo fa to avela mai great ia mo po o ia sios mala le fiafi la to ia 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 sa tala men fa ausia si o ia me to mane to fa ausia si mal fa ausi talo fa ausi mai lua ia o ia te le pike o se me o e alua so se me tamana do mane ia pa wan me ia tau fa mula i tisi male niula a fa pela o tenga o tele e pere manongi le al tama vole niule susunu le ele falai sunu falai a tama la le tolo de maale o le umu foi le vai atu fa fonga mai sio ainga tama la le tolo o le matua manongi o tama na e fai ela ia le tama le fa ausi le niu fa ausi po le lei al tana aso fa pende ia po sina fa pesi pole ala mai mesi ala to ia la mo kuko fo ia ma wala lo mo afi on ve mo wala lo su la lo mo e fiu e fa avela ni tau ma pola aso lo se vai e vela me pito lunga o me pito la lo pe saka fo le vai atu fa funga mai a tama sani me fa pe ona pe ale pito la lo a tamala e mo lunga no fang vole a pera le fa fa papa tamala valu lo la mal penu foi le awole lava pe valu mal penu foi le palu fa tas
te vai tu pete vai se afakasi ia na afakasi film avanena afakasi tamik te ni ti Sāmoa vai tu o Samoa Samunda Samunda atol me e au leia to foto o umanias ele umia atala no to FM so what tu feula wa maya ya na moya to asito no fa pa essia na moya to mama lo to esto ta lo fa ala fa pa ne musica le fiafi tato men e se porca la mer malo te kalapusa so ni el malo saina yo va ngala wa va le sa fa le so vai moi voi de to un manga lo anga e ya lo fa na le atu ya pa mai sta tu musica le Fatala fatu seu friend tala Beverly ia fa pena foi ia kapeta le mafta mai foi kona ho ia kele lopo felemene ia le maf o tele lopo felemene sorry ia kapeta le lo te por fele o ngalo langi le welo na watu foi te alu ia Amerika o ela foi alu i kona hai e po fe ia ai malo fa tele mafta mai alu fatu ia ya King Kong ya famun mot oi la sopo oi le mala moto salo te mali e pele uano Yasmin. Moi paila o mete o auto ile tua sivi o alfa alo ile tali o fight kili ole po o savi liveli ole fina lo na te ami a tai to atasi se asoma se taimi Malakai toca si pea iluma Tula imasava livali Ile malau mai ile langi Ei ai o nia so tako te toi feilo ai Tala pa mai a fono le alanga pa tamiro le ai ua so koi le ala sopo ua so koi le kama moto salo te male mali e pele ua moto mato mai lona nei mato mai mato foi mei mato a ferrisi falo lo nai si no ta o tu lo vota o le ngona fia o ta fero masauro e fai mai umani si vai nga no fo ima fa asi esi me na ngal fa fo mai e a fe falo lo o mai si se futana ko Sāmoa so mato mai lo a fero il falo lo nai si ele fia nga o si masau o tu lo mtama semelan futala o man fa ta is next to me ya to atol mas futala al manong yo koko mata sa sala al manong yo koko mak fa maska koko nga se lua matulus fu famelo matala es fulli matala al tinala matuore es fulli matala tama o kusol ele
o si tau koko mai o e mana malama ele o tawa koko o mai nes fuli matala o e mana malama e faiso ko nga koko le ai mai o e mana malama la ele lo uma o si kala koko ko iso fa me o tala o koko a fa ia eu fa feu sua eu koko manki polo a wo ke le kala o kala mori o so koko a mai vai va kula koko le tas tu malo di matala wa sasa ne eto so eto me wan o te o me mo ata fai to mo sa lo tava e va me mo ru mai masalo etele lo mo se koko maka sorry ma fiura vale il fatto koko sta si lo può calme sa fatto te le so le so ya ta poi in tanto malo o malo ci vesa lo fatto si tanto ainga e na pito ya alla mai momo si sila sta si lo proclame mai lo tanto malo Avalele tua sai lo no fa wa tau lau pa mo mo wa ona man malu nei la misio ala mo fa nau ya wala yo ma to ko mai ya sana bi ia pe la o fio me le to fa ma ite mai ala ya wa ona ma to fa nau no ya pa mo mo le yaso Saula, akap kadang pasal saya. Kafir kafir kumalo. Đấy. Sao anh để tua? Cây đồ ăn đây. Tua, ta cầu đi là gì? Phòng mà bơi cáo vào mình đi. Yes. Cái xuôi đó kì, mà các cô phía nó nói được các cô bán phàm nó đã quen thuốc rồi, những cô cả lắm.
Kai ya ana lele ko ia semua ka kuas itu apa ya Kau kena barikan. Oh, mau kerang kau mau mati pada kau kau dalam lawan pepek kamu ulang kau. Ayam papa orang paling susah. Jepelnya kau walo bakwe. Sulai po wang kau pakwe larkan kau pakwe makak malalak bakwe. Wah, kat miska kalong. ya no wa mari ana tua pa tai no lo lo wa na le fa mai te mea ya wa ya lo mo fa nau ma to ni ta ya pa tai lo to na blenga ma to mo di ma win na nei ta ya ya li to wa ta mai ni fa ki no no re po i tu ole ta to wa no na ro pa tai ya ole to ta lo lava le fa pe na le tu e fa manuia ia te oto ia ina oto tau whainga pa taiko ia unumia ile kamo whainga le nei pokarani iung whaiun whakamu ina le neas ia ve ian Mario Yesu o e tū man malo ia whapena o na mauai i tangata whau ia ati na e ele ni ka len ia awase manuia o Sāmoa manuia e le na o le oti ma le tunga mau le wha moe moe o tātou. A le toe tū mai i le ola fou. O le wha moe moe fo i lea o le nei aso. Wha ma i te mea le lei. Ia tanu i fo ke riso ia o le wha moe moe. E tanu mia airo tātou vai vai ngā. A e fo tua i mai. Le ola atia e mea sili le ola fou. Wha ato toa e le mana o le li i toe tū manu malo ia fa manuia tele mai le tua ile nei fa moe moe ia mese lava ia le mamalu o tai tai o le atunu o lo tato tu malo ia mamalo o lo lango mai le atia e o Sāmoa ia fa manuia tele le tua i o la tu faiva ia mo fol to fa le uta mo le moe ia sile silai mele lei fai lava mo almo fa na o le atunu ia manuia le fionga le presidente ia mese full committee ia malenei foi kalapu le alo pau ia manuia foi le fionga ia sua mal fanau ia tuatu fa moe le ia tino mai ma ia fai le ma ve inga le tua manuia tele lava ma tua ia ma inga malu poto mai ia tato ve ia lo tato matai. Malawatu Manfalwalo, ladies and gentlemen, please welcome Honorable Minister of Sports and Recreation, Honorable Matia Manu Ringo Pesao for his main address. Manfalwalo Lotong. Lalsunga le Taita Yosaminga, Lalsunga Reverend Tuia Pesta. Your Excellency Fei Mingxing, Ambassador of the People's Republic of China to Sāmoa. Esteemed village leaders of Siumu, Maninoa and Aanga, Ulungia J. Schuster and the Alopapau Committee, distinguished paddlers, supporters, families, and kids, Tarofalago, and warm greetings to you all. O lea ua motu le vasa le suinga ula na i papa. O lo ua musa fo i fongaa le vaa o le sanga lala. O tala leo malia le alo le tui atua. Ai ta alo i le vai le ata o le tama o Sāmoa ngala. E matango fie la tau te a maia li tala le leima le sina ngalo le atua. E le tau whailoina, fo i le lupe na mua. A ua mua mea i mtau sa ua motu i langilo na vi inga. A ua lele malie le si ufafonga o le auna le atua i le neita e o fo vi ia le atua soifua. Talitono ua whaafonga iova i le
tausanga mō lia ma wano whale fo I a sātu I a ma. Le whiau mō tātou I le nei aso. Ma lol folau I langi mā. Ai manatu ona o le whirongia o le tātou māwhtanga. O le a wha ngā ailinga ngana, wha whaingo fie, mō a tātou mālo. It is with great honor that we convene today to formally inaugurate the Miti Aito International 2025. More significantly, we embark on a new journey of community, culture, and opportunity to our youth through establishment of the Miti Wa'a Scholarship Fund. This event, which originated in 2016 as the Aito Sāmoa in collaboration with Tahiti's Te Aito race, returns today with profound significance, reborn as the Miti Aito International in tribute to the late Miti Chengfuk. Miti was not merely a business leader. She was a mother who transformed adversity into hope. When her son faced challenges in his youth, she recognized the ocean as his sanctuary and source of strength. Her decision to uplift him and others in similar circumstances led to the support of paddling programs for over 2 decades. Her benevolence extended beyond her own child, reaching every young individual in need of guidance and belonging. Her compassion for children, her vision for community, and her unwavering support of paddling out the region, we honor her name today. This race perpetuates her spirit. In furtherance of her legacy, we are proud to introduce the Miti Wa'a Scholarship Fund, commencing here in the district of Siumu. 40 young paddlers from the village of Siumu, Maninoa, and A'anga will receive comprehensive scholarship covering school fees, uniform, equipment, and training. This marks only the beginning, with plans to expand to APR and Waiala, and eventually across Sāmoa. This initiative transcends paddling. It is about cultivating confident leaders, reconnecting with our heritage, and fortifying our village through teamwork, resilience, and identity. The Ministry of Sports and Recreation is dedicated to advancing sports and recreational activities of all types, recognizing their pivotal role in the development of our people and our nation. This program and the scholarships offered align with the ministry goals and objectives by fostering personal growth, community engagement, and national pride through sports. I am therefore especially delighted to witness the important milestone in your journey. We have already witnessed the potential of this program, as it has nurtured paddlers who achieved bronze and silver medals at the 2023 World Distance Championship held here in Sāmoa. Today, we are privileged to welcome world champion Annie and Carl Pans, both exemplary role models for our youth. To our partners, we extend our deepest gratitude to the Embassy of the Peoples of Republic of China for supporting the growth of the program. To Ulungia Chayafuk sister, we thank you for your leadership in paddling since 1987. To all our paddlers today, race with heart, race with courage,
and raised with pride in our culture. With that, I hereby officially declare the Mitiaitu International 2025 Open and launch the Village and Va'a Scholarship Program. Whawhetai lawa, ma ia manuia. Reverend Tuia Pesta, Honorable Minister of Sports and Recreation, Lamatia Manu Ringo Pesel, Honorable Tu Anasi Leauta, President Schuster of Ano Papal Academy, parents, kids, and friends, Talofalava, good morning to you all. I'm very, very pleased to join you on this beautiful speech, on this beautiful beach, on such a beautiful day. I hope the sunshine is not too strong for you on the beach now. First of all, my warm congratulations on the opening of Le Miti Alo International 2025. My embassy and I are very proud to be associated with the return of international solo paddling competition and an official launch of the Village and Vow Scholarship Program. And we would like to commend all the efforts of President Schuster and all the staff of Ano Papal Academy. Well done. Seeing so many young faces on the beach, I cannot help quoting Chairman Mao Zedong, the founding father of the People's Republic of China. He said in 1945, "The world is yours, as well as ours. But in the last analysis, it is yours. You young people, full of vigor and vitality, are in the bloom of life. Like the sun at 8 or 9 in the morning. Our hope is placed on you. And what Chairman Mao Zedong has said has inspired generations after generation of Chinese people. And I hope it could also be inspirational to our young people and young friends in Samoa. Actually, young people have been the backbone of China-Samoa friendship and relations. I read in 1875, the first 2 sailors came to Samoa, and one stayed and got married with a Samoan girl. That's the earliest record so far we could have. I hope there will be more. And in 1900s, thousands of Chinese young laborers were employed by the plantation owners and worked in coconut farms in Samoa. And some of them also stayed and married with local girls. That's why today I'm told more than 20% of the population of Samoa could trace their roots back to China. And this is the best reason that China-Samoa relation runs deep and sound, and why our people are so close to each other. In 1975, China and Samoa established diplomatic ties. And since then, our relations have been going strong and stronger. That's why you can see so many projects across the country, like the government building, the sports complex, and the National Hospital, and more. Most recently, it's the Samoa Police Academy. And ongoing are the 3 primary schools being built for the Samoan kids, which will be completed late this year. And also, a couple of days ago, a batch of agricultural machinery arrived on the 10th April, which will be
hand it over to the Samoan government to help our Samoan farmers to cultivate their land for the better future of our community, especially in the mountainous areas, in the villages. Another example is in 2024, last year, we have been able to send more than 110 Samoan professionals and officials to China for training. Among them, majority of them are young Samoan boys and girls. And also in Samoa, especially in the National Hospital of Samoa, all the 8 Chinese specialists are the young people, boys and girls. And also in the Confucius Institute in the National University of Samoa, all the 3 Chinese language teachers are the young ladies. And we are counting on more Samoan and Chinese young people when we are thinking of China-Samoa future, especially on the occasion we are celebrating the 50th anniversary of the establishment of diplomatic ties between our 2 beloved countries. I also remember Chinese president, the current president Xi Jinping said, "I care about young people wherever I go." That is why, since my arrival in Samoa early last year, I have been speaking and working with the Samoan government and the Samoan institutions, including the schools, on how to help our young people in Samoa. And this is one of the key reasons we provide help to Alo Paupo Academy, headed by President Schuster. And this is not the last. We will continue our efforts to support Samoa, especially the Samoan young people. Now, we firmly believe when the young are more capable, the country will have a better future and hope, and our relations will be more promising. We also believe that sports is the strength of an individual and the country, and the youth is the wealth of the community and the country. So I would like to wish Palolo Academy good luck, and also good luck to Sāmoa community and wider regions of Samoa. Thank you very much. I wish you have a nice day. Bye bye. 谢谢。